Lo uMashabalala sengaba uMashabalala angisaseyena uMasibisi ngothando lenkosi yaseKuphakameni eseyasikhanyisela ukuthi cha akusona isibongo esisibizayo lesi sisisebenzisayo asibuyele emuva kwakuwukunye komunye unyaka loyo ke kodwa indaba yami isaselapha ekuthini khona njalo uthi-ke lo nkosikazi Manazaretha ngixoxela iphupho into nje engangingasazi ukuthi kufanele ngithini ngoba ngangihleli sengikhamisile thina angunkosikazi ngihamba naye ukusehlangana nomuntu engingamazi unkosikazi usengenela mina uthi ukuthele lo nkosikazi ulokethi mina ngazane nanashembe kodwa uthi ushembe ngikutshela ukuthi uthi uwumqalo wendlela uthi ungibonisa lo muzi manje lo muzi uthi upendiwe umhlophe phezulu ubovu uthi kuseKuphakameni uthi bese sekuba nocingo olibiyele lo muzi bese kuba umgwaqo ohamba imoto uthi ngaphandle kwalomuzi kukhona abantu bahlele eziceshini uthi omunye nomunye labantu bagqokile ingubo emhlophe uthi mayemtshela yena uthi mntanami kuba khona isikhathi lapho kumenyezwa khona inkonzo kodwa mase kumenyeziwe inkonzo akube kusababikho umuntu okhulumayo bonke abantu bayathula balindele ukuthi kuzobe sekuyangenwa esontweni okubhlungu ke Manazaretha ukuthi namhlanje nami sengiyaye ngithi mangithola abantu behleli lapha bekhuluma nami sengiyakhuluma kodwa ngayalwa ngingakafike eKuphakameni ukuthi mase kukhale insimbi akube kusababikho umuntu sekumenyezwe isonto akube kusababikho umuntu okhulumayo senilindele ukungena uthi ke uyambuza ukuthi pho labantu ngoba bayakhuluma bagqoke ingubo emhlophe uthi bayaqhwebana uthi pho bakhulumelana uthi ubuza umqalo wendlela uthi umqalo wendlela cha mntanami njengoba bona bekhuluma omunye nomunye ubuza omunye ukuthi wena bakho abantwana baphuma bashonaphi ngoba abantwana bethu sasibathumezele eKuphakameni kodwa manje asisababoni bengene eKuphakameni sibabona bendlula la esangweni bekhuphuka beyoshona ematabetulu asazi ukuthi basuke beya kuphi uthi ke kodwa into eyayimuzwisa ubhlungu uthi wayezwa ethi uyezwa na inhlokomo lapha yaphakathi endlini yesonto uthi leyo nhlokomo oyizwayo yokuhlabelela okumnandi uthi yilabo abambalwa abasala eKuphakameni uthi kwathiwa mabangene nabantwana babo ngoba bakhona bazobakhonzela uthi laba uthi ngangingazi ukuthi amehlo ami ngibuka ukuthi aphelele kuphi uthi babeyosithela beyoshona kuyindimbane ezinganakubala zabantu ababekade behlezi lapho uthi kuthiwa laba bakhishwa mhlazane kuphuma izingane zabo kwathiwa nizohlala kanjani eKuphakameni nizokhonzelwa ubani ubhlungu benhliziyo yami eyabakhona wathi nakho kuthiwa nawe ngikubonise nazi idalwa zakho ayikho into engangiyibona ngangizwa inkosikazi ethukuthele ngiyibuka ngamehlo eyekhaladi ithi nanku nawe uthi ngikukhombise nazi idalwa zakho zihleli ngaphandle zakhishwa mhlazane naniphume eKuphakameni kwathiwa phumani nizokhonzelwa ubani sesiphelile isikhathi senambani niyohlala ngaphandle kwamasango umuzo oyingcwele uthi ushembe ngikutshela ukuthi tshela nalabantu okuguqa nabo ukuthi nihambe nibuyele eKuphakameni akazange ahamba nokuphakama kodwa yinina enaphuma nakushiya ukuphakama nahlehlele emuva ngoba kuyilifa lamaqhawe hamba ubuyele eKuphakameni imndeni yakini yakhala ithi bacela ubuyele eKuphakameni ngadabuka kakhulu Manazaretha ngoba ngangicabanga isikhathi engangisihamba esekhuluma ukuthi abakhe yibona bayaqala entabeni inhlangakazi mina ngibe ngiphika ngithi thina ngomhla ka7 sisuke siphuma sihamba siya entabeni enhlangakazi ngangihamba ngeenyawo bangcwele amandla ayesekhona namhlanje amandla awasekho ukube singathi thuba nomzuzu lisasekhona sikwazi ukuthi silisebenzise uNkulunkulu waseKuphakameni asethulele imithwalo lo athi ushembe uyofike ungithole ngihleli esihlalweni emzini oyingcwele waseKuphakameni wathi uthi ngikutshela ukuthi ngisho noma ubopha imithwalo yakho uyahamba uya eKuphakameni ungake uze ulokothe ufake isikhethi emthwaleni wakho ngangitshelwa inkosikazi ekhonze 12 apostoli ithi angazi ukuthi ungifunani weshembe mina ngiyena umuntu wakho angikhonze ebandleni lakho angikwazi nanokwazi athi kodwa wena uthi ngikutshela ukuthi ungakuze ulokothe ufake isikhethi phakathi komthwalo wakho wathi isikhethi asigqokwa
Ekuphakameni wathi akukhulunywa mase kumenyezwe isonto wathi abantu uzuphuma uzokhumula uqedile inkonzo seyiphumile bese usukhane uyakhuluma namhlanje bangcwele umuntu uyakhuluma wenza konke kodwa kwathiwa umuntu ungabokwenza into oyibona yenziwa abanye abantu kwaba njalo ukuhamba kwami ngathi mangifika Ekuphakameni ngathatha abantu esasiguqa nabo safika Ekuphakameni abanye bawofakazi bangibona sehla ngale komgwaqo sacela ngathi cha ngoba Ekuphakameni siyazi kuhle sicela umshumayeli ngapha ngase eyitolo sathola umshumayeli sathola umvangeli wathi hayi ngoba sekuhlwile seniyolala ngale hayi sahamba sayolala ngempela kwakhe unkosikazi wakhe basilalisa siza ngemoto ekseni sahamba kwayiwe emthandazweni hayibo sithi thina kuzowela umgwaqo lutho singeniswe ngalena kuphi shonini nakungikhohlwa singeniswe lapho kwenziwe umthandazo kuphele sesithi ke thina hayibo phela manje umshumayeli uthi kumshumayeli umvangeli lo wakhona akunina abokuqala bokufika wathi baningi abantu sebefika la bethi bathunywe yidalwa zabo ziyabahlupha zithi mabahambe bayobakhonzela babuyele Ekuphakameni uthi nani ke kusini nabo kokuqala sesithi ke thina masihambeni ke siyeni ke ngalena uthi nithi nifuna ukuya kuphi sithi phela thina sasihlala ngaseKuphakameni azange ke ngihlale mina ngale komgwaqo sasihlala ngale ngaphakathi kutshelwe anti Mayibisi ukuthi nabo ke sebefikile amantombazane sicela ubabhasobe sasihlala phambi kwasejamengweni kuyidokodo lakithi laseGoli wathi lutho akusangeni lutho olubuyayo ngapha wathi bayonibulala sajika lapho bangcwele kwakungakaze kube khona usuku lapho engangithi mangidlula khona siya ematabetulu ngibona umuntu Ekuphakameni mina nangalelo langa ngizange ngibone umuntu sajika esangweni kudwala labadala sathi siyalunguza phakathi angaze ngibone nomuntu oyedwa kwathi mase sekufikile lapho bangcwele ngabuya sezalana eGoli kanti ngizothi ngisaseteksini kuyisabatha ngigibelile ngihlele emva kwamshayeli itaxi igcwele umshayeli wathi hawu mama ngaze ngakuzwela usizi kaze uyofika nini Ekuphakameni ngathi hayibo ngiyakhona wathi uye Ekuphakameni noma uye ebuhleni ngathi ngiyakhona ebuhleni wathi mama hamba uye Ekuphakameni ngathi ngake ngazama ukuye Ekuphakameni ngahluleka ukungena Ekuphakameni wathi mama hamba uye Ekuphakameni uyothi mawufika Ekuphakameni amasango ayovuleka uyongena inkosana yakwaMpofana leyo engahlangana nayo yayikade sasebenza la eGoli ngathi cha kusho ukuthi impela ibhadi yelami noma inhlanhla kodwa kusho ukuthi nayi indaba ingilandelele ngagcina sengibophe umthwalo ngazihambela ngedwa ngathi angisafuna ukuphazamiswa umuntu ngayehla khona kudala labadala ngathi ngithi ngiyalunguza ngabona izingane ngaphakathi zidlala ekama hawu ngayiqhweba ngayibiza ngathi abantu kungenwapi la kunini umuntu ahlala ngena noma ngabe ibhasi lalindlula ngobani isikhathi ebusuku ngematabetulu kodwa ngangingayeki ukubheka ngithi hey sasila kulomuzi ngiyawukhumbula lo muzi oyingcwele umuzi waseKuphakameni sathi bathi abantwana cha mama kuyavuleka la nesango ungene kwaba njalo ungena kwami ngahlangana nomfundisi umshumayeli uGumede wangithatha bayongithula ngabika udaba lami angithatha bayongithula enkosini yathi inkosi ngihambe ngiye kumvangelikazi uMamchunu bangihlambulule ngibuye ngingene inkosikazi ithi kimi uthi ushembe ngikutshela ukuthi njalo ekseni manenza kunomthandazo enwenzayo owokuvuka kunomthandazo wokulala enwenzayo maniqeda ukwenza lo mthandazo nibohlabelela usihlabelela u59 wathi uyasazi isihlabelela u59 ezihlabeleleni zakho ngempela usuku lami engafika ngale Ekuphakameni kwakuusuku langolesihlanu okokuqala kwathi maqeda nje ukungena umthandazo wesabatha kuqedwa kwahlabetshelelwa isihlabelelo u59 mNazaretha oyingcwele Musa ukumuka kimi naso ke isihlabelelo esahlabelela ngadideka bayingcwele ngazibuza ukuthi konje kukuphi wathi ushembe ke kukhona ke la Ekuphakameni usufikile kwaba njalo
ukungena kwami emzini oyingcwele ukubuyela wathi izidalwa zakho elangithinta kakhulu elahlaba laphukela ukuthi yonke leminyaka engangiyihamba ngithi mina ngihambela imndeni yakithi kanti ngangihamba ize ngilala nginethwa yimvula emahlane yalingekho uhambe engangilihambayo izidalwa zakithi zazihleli ngaphandle kwamasango omuzi waseKuphakameni zithi mangihambe ngibuyele emzini oyingcwele ukuze bakwazi ukuthi bangene ngami ngoba bakhishwa mhlazane siphuma kwathiwa abekho abantwana benu abanikhonzelayo nizohlala nikhonzele ubani kodwa le nhloko enizwayo lapha abantwana babantu abasala abahlabelela ngoba bedumisa uNkulunkulu waseKuphakameni. Asibambeleleni eManazaretha elikhuni indlela kodwa uNkulunkulu waseKuphakameni akekho umunye umethuli wemithwalo ongasethula. Uhambo lukamuntu munye akulona uhambo lwakho nezihlobo nabangani ngoba nomunye mayesukuma uthi ngiyayikhetha inkosi yaseKuphakameni noma omunye bizwa sekufika isikhathi sokuphela akusekho umngane akusekho nobani usubopha umthwalo usuhamba uhambo lwakho uwedwa bangcwele. Amen. Okunye ukuthi mina ngangingakaze ngize ngizwe nokuthi eKuphakameni kukhona inkosi eseyihleli ngoba ngange ngayiphumela nasenkonzweni sikhula ngathi cha angeke impela ngiyoyishadelwa ngaphandle angeke ngize ngiyimele le ndaba kodwa kwasekuthi mase sihlangana nesasikade sikhula nabo sesihlangana sesikhuluma ngeinkinga sesihlangabezane nazo emshadweni sikhumbule ukuthi bese sesikhuluma sodwa sithi kodwa inkosi yaseKuphakameni yayithini ngoba ihuka lalihlale likhuluma noma sasingabantwana kodwa sasikhumbula ukuthi lalithi nize ningashadwa ngaphandle ningashadi ngaphandle ngoba bazofika baniphekise izingulube bazofike banigayise utshwala emzini yabantu banenzise zonke izinto ezingewona umthetho kaNkuluNkulu waseKuphakameni bese seniyaphenduka nani nizenze lezo zinto bese seniyahlubuka uNkulunkulu waseKuphakameni saphuma sayoshada ngaphandle impela siyakuvuma lokho ngiyakuvuma isona esasenza saphuma sayoshada ngaphandle bagcina ngempela basiphekisa zonke izinto sadla ukudla okushisayo kuyisabatha ngoba nathi sasesibona ukuthi cha asisafanelwe ubuNazaretha kodwa lafika usuku lokuthi siyawakhumbula sikhumbula izeluleko esaluleka ngazo emzini oyingcwele waseKuphakameni ukuthi uShembe wathi bantwana bami hlalani la uma nihleli la anizukuba khona okuzoniphazamisa ngoba ngiwumalusi wenu nginibhasobhile ubusuku nemini kodwa ukubuya sabuya sesibuya uNkulunkulu waseKuphakameni kwakhona umyeni wami ngeinsuku zakhe ngoba ngayishadela mina umuntu owaye ngakholwa wathi egcina ngeinsuku zakhe salelwe izinsuku eziyisikhombisa ahambe emhlabeni waqala ngalelo langa wakhuleka nje waguqa njena emini sesidlelwe Manazaretha sasesidlelwe imizi yazi yabamthathu imizi edrobheni imizi elokishini yamabhondi sesiyekele ukusebenza akekho wathi komunye makuyekwe umsebenzi sayeka phansi umsebenzi uma uShembe ekufuna uma izwi lisakhuluma kuwe sukuma ulilalele ungakanethwa amathonsi abanzana ngoba namhlanje ngagcina sengihlala kwindlu yeRDP ngako ukungazange ulalele iziyalelo zenkosi enkulu yaseKuphakameni ithi ungahambi ngalendlela ngoba ekupheleni kwayo lendlela akukho ukuphumula sesibuya sesinethwa yizo izimvula ukuthi cha lendlela ayihambi sekuphelile konke ukusebenza esasikusebenza ukuthi sasithi safunda sahamba saye esikolweni siphethe amaphepha awazange sasebenza umyeni wami ekugcineni ngeinsuku zakhe zokugcina wabona uNkulunkulu waseKuphakameni wathi uShembe makahlukane notshwala makahlukane nogwayi makatshela abantu ukuthi bahlukane notshwala mabahlukane nogwayi kodwa kwayesalelwe ethi ingilosi yakhe iyakhuluma engibuza omunye ubaba wakwaMalinga ukuthi uphi owayehlala la eSoweto ngithi mina usahlubuka wathi ngaze ngamzwela usiza umuntu osahlubuka kulobu buNazaretha kanti usho ethi indlela yakhe ivulekile kanti usho izinsuku zu7 azohamba emhlabeni asibambeleleni bangcwele iningi indaba kaShembe ekhuluma nathi esibuyisa esibonisa noma kulikhuni kodwa masibambeleleni amen.